jungi nyim persa ke development ringi persa kolong ba halor kecing ajaka yo bomri trai muluk bomri persi Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo people ringkat ke Khasi Students Union Upper Shillong Circle bat ke senjuk ki nong senchar snong ke Upper Shillong kilapin pa yo ke jing persa ke bajur halor ke jing temu jong ke sarkar jela ban ajaka yo wei ubar jela haluk khatlai hajar sanspa square feet bunte ya ke petrol pump ha Upper Shillong kini kiseng bhalang bat kinong senchar snong kilama hamru ya ke sarkar jela bakam day ban le ya ketika kam yo ke longkum ke jing plilat ya ki wei pat ki bar jela bakin yo ya ke jaka sarkar nang ni sakman Laban kedua hang ni bau ni ubar jela uri utara jong ka Ems Ashok Auto Service baju ya tip kum ka Anjali Petrol Pump ubalaya bujli ya kecaka ha Anjali Point bat ka sarkar jela baka jna ya ka surak flyover habaya kren ba kilat pathai khubor u president ke FKJGP Upper Shillong ulo ong ba kiseng bhalang bat kinong senchar snong kim persha panchna ka flyover ne ban penthut ya ka jingshna ya ka surak fulin hindi ki persha jur pat ya ka sarkar jela bakan aya kecaka ya ubar jela bante ya ka petrol pump ha kecaka sarkar ka badan ha Upper Shillong Ulo ang magani kacaka kadai jong katanat Animal Husbandry and Veterinary kebapenan kam ban jingri bat pin midut. Ulo ang magani kacaka ba Aisha ubar jela kadai kebalaban penan kam daga tanat hagi babun ki kam na kabenda ka bhagamiat ki nong rep bat nong jingri. Surat krinti kisingkian para ka sarkar ka sodon kam ka jukendang ki nang pos ka pos. Kam ju Aisha di kiwe bat kacaka. Dari beli kalong kerpang bat tangi udi ukhla jaket. Bahadu ba nolor kila ong mat ajaka hantai hapan penua sakacaka ka kerpang katar ko bakham he pala laisa sausha bani ke budan tingi baka sarkar karlong no siliang pa hayo bidai ba ka benta dengan ken ye ke jingjai gi trai muluk bat gi bar jela ta ka di bok susi thang ba yangi mungkin nong sok snong jong athan mo borok hoy kalor kan ga jingle siliang khwat do sarkar bana ka por ra gidon ginu gi problem di luar order problem habi mi giro no ka jukan ma ye ki nong sinsar snong re habi dai bat kan ga jing ai jaka pat Kelam tangka wei ke meeting lu kim dan kim sim lakhat warna kalian da paseng ho ngilapan pau ke jing persya naduk ka laitrik ung agos arjar arpulai tina kalian ka senjuk kinong sensar snong jong ka thanyo perslong ru hakini hindat sngi hau tik snam baladap ngilapan pau ke jing persya dagi bor sarkar kim thin snap ya kata ken dau thala ya kan ka jaka ka puta ka jong sini ti ho ni sutu ya ka jing don kam ya ka jaka kari don kam sisa kita tangi nomla ban la nomor la hadiah meladap ya kan ka forlin para umdan yang flyover mereka nolong betik kemudian formusa berkati bottleneck nanti wah kemudian sakut di kejing deng kali kemudian jujana ke puas kepuan dari pat kolong ke kemudian sekolah dulu kolong balai hapan ai ke cakap kerpang pakai ya udah kumba kolong bercakap talar ki shift ya kan ke jaka ke sarkar kadon kami kan jaka kasih ber compensation kasih nggak kejing start jom gitu ki bayo compensation sino bikin wat ke jaka te balai pat diundi kalau ajak hapan ai ke jaka sarkar kata ru ke jaka ke bahaya Ketika apa pensayong bat ngisa aku umdum bay hatu ko don ke mo selndat apa tangi kibar jela bacu ai le kun kaduk bay kat bakimon maki bakin pediang bay kata kajingkwa kajuki kat bay trai muluk pat kamjudan mung kata ka ofa dan ne baka sarkar kan cimkia do ban ai ke jaka nang kata kajuki nah kalian jungi kat kum ka jinggelang ka pengilara yang tasni kalong ba ngin budian ni ka kam ka ba ngin hapan penting kana ba lada kata ka peterpom gaya cakamat ru karena mendai berlong palat ya kejing don kam kejungki kenam kata ya kali kawan jumpa ba bat ka bakongsan ya kalau ba nimdai ban ailat kelong jika sa brio man sutu ka jaka kali bohe ka jaka ka internet yo le si usna skiwi bat kejing don kam ban aidao kat kum ta standar size jungki peterpom gi beran ko di highway yang di porlien ino mailat kita kenja bat nang ni skemat bangi mahamjur hiru sokan ba syua ban le ginu gi bentar kiriban perkat manta kalongron manta kalawe kamar ko mengi ong meneng siap tiang bayo kani kan create president ba sisin makalaja manta isi unong we nong arah ki senam giban sawan usanut ban kliam ko kliam ni orang laro yuni lala kan aja kasoka belai ngi mla kata ka jingkeli kan sawan ba ka sarkar ka diban penting kana hukum kini jingja gam lisu banja dia na buat bat ka sarkar ka diban bisar benia bin to bin ya kan senjam kasim ba ka diban long thik kat kum jing don kam om dei ban ai palat kat kum gajing kwa tu lagi mender di bakwa ban set up itu business bu ke ko ini bicara